okay na kin kumindi na kin level na kuma na kin wait lang. Salit na tigo, pinakagal na siya. Ke, nabak na siya. Authority logo, as a father, ang arik na kinipak na siya. Masya mga lima ti palyo. Praise the Lord. Kung malaki. Kung araw ka lang sa tomo mo, kung malang na Kristi, malang kayo mo, kung marang mga, okay, mapataba mo, mapapasa mo, akan practice lang, net quality. Good morning, good morning. Tikin naman ko, ang naki, munin talit na tika. It's good to be here. Glad that you're humble and willing to join us in our Sunday service. And shortly, we will hand it over to who's leading the live church service today. But vlog him then find we got Sunday service start. God bless you. Ay na pe kung malaki ito kadum jalan ito kung tegar. Kasi YouTube ka to pa pa study. So kung malaki. Kung sobrang maganda yang si tari. Pero alwa. God bless you guys. Kung malaki. Kaya kuya change aspect ka. God bless you. Kung malaki. Tapan. Actually pa katamit na lang siya. Hakawan ni, abin share castle kat na siya. Mati hakawan ni ko. Mabayli lang kat masiwas lang kat. Ito ako kimulo man. Ito lang ako itum na yung ikatlo. Iliti ko po niya talang anak ko man pinan ka ngay. Akong titan lahir at nakikas lang kat. Ten bands din anak ko man. Makati pa ko pa ni kimang anon ko. Makat non ko. Praise the Lord. Natalit mo din ka. Elba, ano naman sa Akat ikaw yung marong, magdalik na din ka, nakinakal-qualified ka. Read mo ka natin. As Lord and Savior. And you can read it, John, sa physical dolan. Kung siya Jesus na katbog sa doon. Feedback material. Okay. Praise the Lord. Main demand. Kumaragalan lang sila. Appreciate you. Kumarakunta ko aspect dito yung di mo ito ay wasi. Pagbe. Pagkatulan. Iyakan ka. Ilpakat. Kung born again na siya, kumataan siya, halo na siya. Siya lang niya ko yan. Kung nakadalik sila dito, halo na siya. May nagpos na siya, na halo. Yen naki, shenri naki. Malum naki, yen naki. May we sing it, also not receive Christ Jesus as Lord and Savior. May larolan, insang akad. Halulala may kaskasak. Bisyelang Israel, kilos madana kilang sila lusa. May kaskasrak sila singkad. May sanayat sila matangkad. How can you keep hearing the word of God and when you makumaroke? Kaya may tiyemalo na, kung pa rin sa relasi, nung relasi mo tayo may tamdalo na kaya, paano nga naralo mo? Kung pa rin siya natap na si Yuta siya, saka, matalo na kaya, kung pinitries Christ, Jesus, talanay na yung tangulo. Halo man, kung ano na nasyum. Halo man, kung ano na kilin. Kung ano na kil-horror. Kung ano na siya. Pagkakot kami talaga ang kasalan ka, kilang silan ka, yung wait si Jamal sa pema. Talaga yung matangulong kikumisyen. Elektris iskulet, eleiskom. E kung pinero, e siya kuman. Halo yung jamonikum le, walang kumikilin. Walang kumikimiselan. Lahat kung ikay makin manas na siyong kimakuluklom. Lahat kung ikay is the colon makuluk. Is the colon table. Lahat kung ikay by Tesla. Pinsaklom kilay na kaywa na kimatayo lang mabatat. Jesus Christ. Revin kung ano man ka asuwas kung si Beno rela magmeran. Kung ano na si Beno. When ikatlom. When ikatlom si Pangma. When the Papa si Pamna, long. And bakla ko, may kaso na kayo mamalong mo. Kaso na yung katlo man. Pang na siya.
Electric na kung electric clocking ko. Yes ko. Katun jamram ki safe by grace ki kan jamram singe. The safe by grace is right na teorik masilom kat ilmoklekum. Long si sila para kung kain hawyak baptized te kum si pen. Praise God. Mahal. Deposit si pangarama expect na lamay ito kayo mamahal di deposit na. Pero na kayo mamahal di deposit mamahal kung siguro kung may lisensya, kung siguro kung may comment niya. Well, we better keep that in. May din niya kaya pangarama deposit na rin. I guess na pagkakaman dito, tawag na alam na siya kakasya kung bakit na kinakamulan niya. Praise the Lord. Samsi basa na. Hallelujah. So John 14:15, if you love me, keep my commandments. So nanti sila likod. May read gospel tayo. May tayo tama. Alam mo yung may tama na repent. All right. Gospel God. John singalakot sila likod. Ubus pinong singa. Ubus siya ako sa masaplo. Aversiyag sil Papa, ela fasyon man matal na siyos. Siya ay usutan. Aversiyag sil Papa, ela fasyon man matal na siyos. Siya ay fakasya kubos, ay matayurus na ito. O pagkakit, sabi siya asa na Jesus. Ubus kinong singa, kuya ako sa masaklok. Mabasiyag sil Papa. El pasyot man matal na siyubos. Siya epa, kasya kubos. Kaya matayurus na ito. El bangon, siya kalam niya na payi. I think it's just you're losing weight but building muscles. I think it's muscles that's replacing. What going long mo kayo? What going long? What going ito? What nagtatuwi na kilong ito? Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Ilbangon, siya kalim niya na payikikot. Mongin singay. Fail ako flaisel. We fail ako flanandiel. Koita. Perfecto. Kusital. Mayin. El matana yurubus. El ashin kubus. As magandagin. As ini dolar kitin kaya ni. Yun loyalist pa ngay katlar. Nagigas lang katak ngay. Hilbangon siya kalim yun na payi kikan. Hakalim yun na payi. Kumlong pa rin. Kasi yung trauma rin. Vaccine. Hakalim yun na payi. Min asma katlong. Matinin na katinlong. Asma katlong maapkaran na yung payi. Lakan na pay. Asato. Napanang kaslan kat kipak na. Ile akalim yun na pay na shit. Kikat lar. Wang an excuse lar katin manas. Wang an excuse lar katin tor. Alak kay layok lang silang kat na shit ngayon. Napanangkat kayo nila na kayo wapel na ma-problem mo. Akat kayo na nga pen. When all things work together for good. When when katil paki charmaya pa. Ngay talam yung anak, non ko kiman. Masya matimit na kayo ito, kumitam singi. Male non ko kiman. Christ in you, along sinar. E plan may laku na siya mo eh. Wangin may tuwelal pa ke. Relap tari plan wo wo siya.
Naligil fak mo kung finlong singa kung may karungin masap lo ka kumita lang may karungin masap yung rela na siya mo kumita lang may esiot na siya mo karungin masap ila kalimin na siya kila makatil lang si kuminra pangay ki may lang si kuminra ki kumakos paska may kumagsay manchiwulan ka so Qualquer que ela tinha, sabe que ele me cortou, fosse singalon corre para. Não somos que ela tinha de me corre, fosse singalon corre. Mga faca baingi. Sang tangan matal in kolmolo. Ay hindi lang laniko eh. Nariti kikasing disan, men nalin na powerful, alin na luxury na takak, luxury na alin na kalim kikasing disan bako. Singalon kot, this I say then, walk in the spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh, which is, kailateli meko singalia pada, el samram kun, long kuluk laniko eh. Mapangpang makuluk, yematan kat makuluk. So, misingi, kipel singa ki mulla so. Si sambra mangalong tako, very reason na kisyan riya ko siya limitikiyan. El sambram ko na ulelan mo ito. Kal kita sambram in back and forth, kumpak lang yung nan ko. Messi orela ulelan mo ito. Messi orela makulukay rampant. Elan din pa buo, it pa pyra. Ekun talik na tingkat, ekun halu si pakatas na. Halu talik na tingkat, may talal pungi. Messi orela siya mo eh. Ilan soaru. Lan sifilet. Lan narana may long sil. El sibena long si ti maki kasna ka. Messi anga, Messi kalam keo. Messi kesa masir katindila kasi mapangpang aulange il tako ke supesi. E pinil pakki kelatia ni me ko shon ko. Be you not deceived. God is not mocked. Whatsoever a man sow, that shall he also reap. What is that? Me kalme ko min ritela. Kumito ngaita la me ngapako. How ngakalam ke ngapaka ngayo. Nganti tapung le. Katil ti mayak shak na siya. Ang mga takna ni kangapa ko siya niyo. Pinakuluk na siya. Pinaupen na siya ke. Mga takna ni ti makati lang. May kita may tapak mo. How? Ngay talan na upehang eh. Tangal li. Katil pala ilan siya. Kupay eh. Kum tiyang eh. Masipe na kasas na kaya na pula po. Mens kitin ti matanan ka kitin play me card kaya mo. How? Ngam tayo nupe, mungkat, hey, be very careful kung may matawag ngan ka kung nag-QC card. No, tipangin malran siya mo, kumsipiyan na. So, ingin na, isinsiyak siya nga, sabi mo nagtintapokla, ti mo reklamit mo. Pao na lang, kung tiyo, pitaki, kung patram-pram, siya nga. Alexis lang. Kaya lang, papalit, sinsiyak siya pa nga, Messi orela. May tamo ilaule, al sawaruyak. El kuflain tash na nakimauriko. El pinara masikuluk, el tihil yake, chak na wu. Messi orela mga yun. Disobedience. May kalman disobedience, nasiyas may kusaya. Afrikaan pa kaya? Yes. All right. Kalfakla lali ka pa ngayon. Merela mitsi oule. Merela mitsi suwaru. Merela mitsi tikain na nakmanas na sin mo. Merela mitsi manal non kan papay sila. Katil ping na ipaka ngayon. Mesurela. Harikil mo. Disobedience. Well, manapay siya. Kung kan tapala. Kung
So praise God. Kulonan sing God ki mo lai mo na kaiwa. Kulonan sing God ki message mata ko na sa skill. Yok belt lo ko yung long ke. Hindi la. Paro nela. So may kot finti to ka sila na. Teo ule. Kot finti fast kila life ng ilash na sing God na teo lera. Paso mala ni siya kay forcing nga ko nga ki pesu pa na ready. In fact, John 14, verse 15, ay ngalong si message ngay. Ngam ta reading nga sum na leng hangay. Wow, baba. Yok na pa long sa lum na si kumakalim yun na pa art lum na si ko. If you love me in fantasy, ngafin long si baba. Ngay keep his commandments. Pang my fantasy ko. So I will love him and I will ask King Asiak Baba, and he will give me another helper. So elusitari on modalness na or could keep his commandments no matter what we made this world do or masikyak fin fellows in a liel managwa makatashkyak they ninok ten lila me kotaro masing a fall na kimola ki kotito tarikato teori could act fashion mangai tari pleasure card kati li got kinakwa got for no way panga keep his commandments up. So later may nakaway the message me saying nga rent magkulaman lang ni God everywhere you go, wherever you live or go. Hallelujah. Thank you, Pastor Jesus. Glory. Hallelujah. Manapay si kulon sin God. Di may tawa na mo pastor mapay ta ko. Akan pak na siya. Ngon kat pamul inko. Ak masasya anointing si Mars ki mo bulumuan. Mayroon kaming kalong kikaslan ka. Yung tinin na yung kapal dito mo. Na may tapong ganon ko mga paka. Ang kuntilong mga paka. Eno na makunak ng paka. Tapos si makatram mo. Ipo ko Sister Rose kan pala. Ipo ko Brother Ali kan pala. Ko kalam kela me pweko. May na asin ng online katikesa. Nakat-fact kipel makat-preach nga. Share kaslan ka ta. Ila kayela masi maasin kumtarian. Masi mamulin kumtarangan. Man pangan mail ito el kalam ke. Pangan mailinin na nakimulala. Praise the Lord. Na siya pe. Harpe siye. Pineas. Praise the Lord. Lo jalin maslon belin wit lawan ng akan pala. O iyangan. Kalme pa. At pinloy siya nag-read kay Gaston God. Kamuta kay Gaston God. Eka na ole sikya nag-mulan. Pangan masing ang lalbungin niya na ko. Asyuru ko. We kirit singan kat read niya kat long Gaston God niya. Ki service lark ki. Pel nag-iwa. Kaya kalu. 20 large, Klomalap. Praise the Lord. Thank you, Pastor Jesus. Hallelujah. Shilpe na kalam laliki meda hada na kalam ki brother in malchang. Convinti read. Kumeta kama meta pa. Finna kumata te wi alu. Kum te read. To kumemta wi online showing ke kum pang kum viewers. Habad in pang kum taliksin natin ka. May mga viewers in kasawal te accept viewers. El accept yung may sima how do you get baptized like in le. El accept yung may sima lalal pung yung rek masingela et te rek malala. Mataka kilalal pung ilal kimalay milral tataring man katet ti subesum kay situ kay kon paningan panyakin patbetinga et te pangan makatram singya. Ilorela tari wen sibe ketinaro. Praise the Lord. Aspe. Brother, Pastor Frankie. Kumol. Praise the Lord.
ke ngali non go fosigum serpinga non go pelna go masingan si Philippi sap talu fos tolu panga ke den shagat na meta in kan read pe lu tolu kung film si ma long si ka tom na pa ke chum na phone na nga non go ke fax nga pelna ke it's always something that nga mol ke na shin nga ke share pe na tolu na ga lang let nothing be done through strife or vainglory but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Kiten non ka beke ma wiye shngai. Kum fin pai gum long si chiu fa ka tom na pai gen chiom. Rek malom ke sir ke en gumarsh ke rek malom mo. Kumer non ka beke ma wiyo. Fin fellowship. For instance, let's just put an example out there. Example, sing upon like kumitala katito na phone na tala pia time last na service last show. Na mesi era kumpat na kya lupel na kaiwa. Kumtina non ko kya met mat ko ta commit ngam ta inkanagol na service ko kain mga mesi era kum kufla pi on time. On time is something that is always nga what we might to my advocate marching on time pel na ko kya Kat fin mai ma ko fla current time la kal me pakat pilesho pe na kat la sho kat pilesho ma wiyesh kat pilesho re ma la kat pilesho ma na kaiwa pangan si ma si ngan non ka pel na kaiwa so oro ngam ta long si sherang kung fin long si chu ka ma pa ken chum kaiwa kung min non ka ke mo ni non ka ke mo yom sa ye in ka na rain te mo to washi kung ni kut chian in foko te kalme pa nga pasta si nga te shok nga kya shok nga chakakpe ko liye la me ash in ko la mam liye mo no nga kal tu to nga le praise god pasta lino tu message patrum si ligun me nga o praise god la enta ko in ka now la pe to nga pangan mga lina ke mo la shas mo la fingi pe and think about others better than yourself kuminti siya na shok kum na lang mo kum ang ara kum tikay na ro tafla re ma ke kina long silon kat na siya mo tomorrow. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Sanctify the Jesus. Ngamo ale kat kan round nek met na kaywa akaten nan chewu men met masham from ngel te sham from kinanaklal. El sham from il kan koti ya kaslan ka. Hin mapay ng pange ma si mapay ya tinanaklalan. Ang along siya kayo met na ko kulo na pa na siya. Mesurela alule, soarule lasho. Ko katmokat me hole. Katmokat tile sensitive na ke mamalan spirito. Why na pa masiro? Brother Ilmanil share. El palakin na pa sil si penala. Pel na kaywal tilem ta ki kaslan kata. El palakin el yasin. El palakin loisilik singa. Na loisilik lasho. Ala natin na mawusin na ki lalfungin lasho. Kat pintile riti kaslan kata. Alam naman ang kuluk siya na kimuulasya. Na panang, may na kayo mo, ngalong sige ko tayo, sum na ki faklal brother Frank ya, Pastor Frank ya, na ki nakaye, makunuman. Sum na ki may chisla makunuman. May chisla lalpungin lom, yung anlom, ki katluman, may chisla. Makume chisla pa, mamalusyo, mamakuluki. Na panang, kaya nga riti, kalatiya, silpe, kalatiya, Lumekor singalon ko John 14:15 and umpilang chikat luman kumako sumasaklan. Simple. Naranga mo masyurela o ulelas mo ito. Masyura mo ito tileker ke elpinelong kaslan kat tepen orik manasi. Elpinelong la pang makatilo el kapentero men me el tilalong sikat. Tilekat pa long simeta. El kanta ka wialu wang na pa pepe. Alnon ko mo, Manila, siro, as. Kung awi alit ko, pa, manikin. Kung wisak, merikalo, manikin. Pasta man first, lutikom, manikin. Paano mapasta? Kaya, si Ben melutlut, musingya, pak mo, manikin. Ilas kipuk si pak mo, manikin. Kung di kain first pak mo, kung nikin, kung tinay tala pa ko. Loyang na kimakati pa ko kumin kan paske, kumin kan winsiwo. Now, long ako ye.
Panangima dusong la, akmanasila ko, rela ifla ko, ole makataska. Pel na wakat mixie, malongon, nakimalon ikweo, okla si paitako, deception paitako. Makuluk makipan na paitako kya. Katikan mixi, fashwialu, arana long silas. Mayin me, katata ukela long silasa, katata liye mo payi mangaro, nga pinaluki ki nga pinapulesa, nga liye mo wuna. Kwa kumakay na fak mo wuna, katil ti na fak mo wuna. So katpin mixi malongon na kimalon ikwe, pel na kaywa polil fak mo, maluunga mayun, maluunga yan wak pel na kaywa. Ini nan silela lasa, katinte a perfect. Kuminti tafo. Kumiter, kung matakilang silang kat, ko kumten. Praise the Lord. So, melutut, may mawul na siya misinga, el taka, dutikom ko, makinyakom, ke mamakatil na nausot kumitatari, but makunes, katin kain fakla makatil fak ki kaslan, in mapayan ng silpe mukle kumya. Kumin silpe liye. Pin may tsinge, may tlan imagine ng takapag mo, nga pakya siya so aki kaslente uswe pako, pakilye. Give me time. Until be kalangat, until be orak dama. So we need to do it one more time, and again, one more time, and again. Sulpena, wangin keep up ke. Kene Jesus. Nakulok kaksakin kat ki pelching ki katas kya ngay. Ada na kaksakin na pay kat lang akong kanta kanilong. Time la sa pangay. Pinas paklo main kanta pula. Masak na kansum na may champram na sanun pelo man. Kung pin long chi champram kung may sas. Met na kaywa pinas makume faking kansang kaso. Malututo ko testimony ki mama kaslan kataro kum liek na pay la kumatra ye. Kum misingi malututo kaslan katito ko. May ngan sinasum. Min me. Pangamaro katingano. Mesurela yung ano raso. Katin mata na kikaslan ka. Katin mata na kimantra. Pastor Kevin will share, ngamal share kay Philippines of the Akus, pa sa Akus rin mo. Rejoice. And again I say rejoice. May ako may rejoice gan. Problem pa lang. Oh, once you been problem gan. Rejoice with God pa ako. You don't need to translate la kuminala na kalam kaya kakatay yan sinmay. If in God will rejoice, and again I say again rejoice, then rejoice. Pinat man kayo kaksakin kat main me. Kipaka lan mol to ko. Akum ti kori katu. Katu fa kya? Pati sampat la so kimal bak law layla lal ki kaslan kaksakan lal pel na kayo. Praise the Lord. Aspe mitlong si share. Kaya pinawangan na nga som na kilang siya nga read la scriptures na kaya siya nga siya kumin kain long pina kain uta ko na siya ki meto sap talime ko tangal tulong na kiyangal lime ko. Hallelujah, praise the Lord. Alright, kuya kung kan read nga pastor kaya. Ulangan Kosrae pe, wikum Kosrae. All right. Nagkiangal limikos. Praise the Lord. Kuwas lang the factory. Lang si may talanglom, siya nga may tukaluklom. Akong pinays po siya ng tuinan siya na kumemta na siya nga may tukalukloman. May lang siya na may puno siya magkina. Patabala na kiangal ako rin mo, ay nga fact na siya was. Lang siya may tukaluklos, proy kelo siya kalye ko was. Pangimakat mo, akos, il siya malang siya kata, ilakos me. Helte lang siya may tlal siya pena, may tlalal pungi, may twilala, lang siya may tukaluk pelal.
Ay nga pak na siwos long si matukalo klawos se proy kelo se kalye kovos ta kovos pa coin pang ta papa to mo was sen katraw. So kat feedback mo el se lalal pungen ay sel chances nga duo na laro ki kola tal kuminek na talit na en pangi pako pangi masika ki molan talit na tingkata. Ta kovos pa coin pang talit na tin papa to mo was sen katraw. Siya papa to mo man. Papa tumuman pa kat sila kat mo si panna siya in kasaw kikumara orek masinge katis mo pange makatil pak pange malong si kitinara katin me long si met lokal class proy kelo si kalye kumos na me kain pakon na to kumos pa kain pang talik na tin papa tumus siya in kasaw to ilaro kalmen fatlal Kalmin fatala in treya met kulu met po ay nasi el sangpe af na fin met si was met si was. Praise the Lord. So katil mo na pa yi. Arla na siun na pa mal pak ngay. Kachil beto kam siye katin kan long kaslan kat. Kat pel na kay wakat long kaslan kat om siye kat spectary. Kung tisil pe long makyas na pa kumlong akum long kat pa kyas lalo nga makat el sham na siya. Fin nga kasi share na siya man nanak man na siya sang. Pel makum riti ko kumlong ki kyas lang kat pa pepa ito la long silan kat inakay ko inaksiwas ko inkay ko minuti ko inakay ko min shot pen na siya fin sak no manin paske lalal pong Christ Jesus. And pangamalo. Pero nagay mo kumlong kaslan kata, it's not just words. Eltako, we call on God. In kain shoot na siya, enin aluman. Nangamok, level back na si Martha mo, masipan na pamit na kayo wapelay nila. You need Jesus. Bayan. Level back na si Martha kung kapo po yung kumikanin mapos, to Mary at silela masimayin nila. Masipan na. One thing is needful, and that Mary Chilela. Pakum Chilela, para kumarin sila. Praise God, sang si Pastor of Jesus. Hallelujah. So kulon na sin papa tumasin ka sa kulon na sil kalong silal na siya. Panang katek ng takam siya met na kayo mamataka wicked kita kayo nim siya ka pine ask online tar ka sunna to inak kayo kung siya ulum met na kayo mamasunna siya na kita kayo niya. Leila katin matawag liya mo makunes si Fena. Katete sano katlan sa pamalipufen in kasawin tat drive wen kat nakialuwa. Kain mataw kasket kil tuteng. Ma kunes letari pang. Ma lon kaisi. Ma kunes naki. Katin si pena rela pella so. Si pena lame fin. Fin pange si fakulan man ki kelet yali mekos lo. Si pena lame po. Si pena lame po. Ang ki rito nga rin tayo nga, kuman ki rito lain siya. Kumalisayok lang, tayo kipte aki. Katilala lang siya kung yok na nalaw ko na time siya kaya na. Nga ki share na siya. Kailan tiyal may kors kung ka? Oh, kailan pa? Kailan tiyal may kors kung ulo? Kailan ko kipakulan ngon? Pakulan ngon pa. Long si ingan misle mong pushes kalang urik mawu. Aru po si fe na lame fe. Alright. Kum kita, life kum tile patle ko, kum tile soaru, kum tile lunganin mukui. Kum kita life ko. Faku si langon marching kum ngayon. El si fe na lame. El di flela situations. El te flela problems pa kololo. El leila in kaslan kat, kilong silan kat, kilalal pong ilokum kay Jesus Christ. Pangamalokum. Kay ni Jesus, pabagat kulo malap mo siya ki kaslan. Kulo malap ki kat tilong mo kay na, kat kay nito, kat kay mo. Ta pangalong silom na siya. Kay kat lalal pong kumeta Kona na Europe. Kay ni Jesus. Patays papa, katlalal pong
Kaksakin kum the pangalong shalom nasir, nasintalik signator, mit for, Nina Papa, Elusha March, Elusha Masonar, and Kailusha Wash, Yenaka my lost the anyway, K name, Precious Love, Pomashway. God bless, but Kuloma Lakmaju, Papa Tamarshi. K name Jesus. Nakadinto ka ni unsang si Pawan, ke siya nakilpiluan. Kat ka ni unsang si Pawan, kaksakin kat ke Valentina el baptize ne, ke kolon kat, ke long silan kat, ke proilan talik sinatol, pinrak lan talik sinatol. El baptize ne ke orik malan kat. Ke orik malan katan, el kalimpe ke orik malas maita, maitlal pumi. Talik sujik tolu, elementary level panga, ponpe, ang atin na ito ay niltanobon na, ito naknasang besibasan ng Jesus ke, kaksakin kat ke orik malal, komentatari, tinin may sima baptize may ka papastas te. When wala. Walil ti muli lamit, ngonlan kan, Jesus Christ pa muli lamit. So, et te wal pa baptize el tala, may talal pong ikisipin ngonlan kan para ulit man. Glory to God. Hallelujah. At yun eh. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Kung kita ka na bad lago, Brian, man, devotion lot of us have we're on live already. Launching God, you got like live, parent, they get devotion lot of. So kung bin bad lang, get devotion lot. Kung belongs you with devotion, start on get next Sunday. If it gas, mana mo pa ito ka get devotion lot. Kaya mamay gas mo man. So launching God, you go watch events in here. Bukan tidak kat kita, kita beri worship ladra. Musically di God, kat bulan dan worship events ini. Events ini malam, so kom na si God events ini na. Hallelujah.
yard close. Pilogi kung sila ay tagawigan ki oli kung singi. Alilang siya akes pagkindigos. Maula siya liyok siya. God sititaw maula siya liye masipyak pinan mauli. Ilo so tali kila yung sima isa puluya kaya. Ilo siya bangan may sipyak may ni. Ora wayangin ako la lalos. Ilon siya kaki pangalan kung magkatagawa din lo maakala tayo maula siya. So siya naging kumya. May maui, may masino nga yung siya. Person like God in Willows. Kaya nagawa ko kibensi. Siya nakaringin mo lang. Kitwin ka, pinamtalik nila, litusin siya ng kiyata, litusin siya battle, ang back na policy. Kasi ito lang may sikya kilang ako si Togo. So siya na ako lang maula siya. Naging online viewers, tayo launching God Carlos. Nga pride ang misalan God, nga God in our siwas kibensi. In long siwas, siya ulo, at kayo ang mawikat ki online kibensi. Dahil ta misalan God in Paul Gawos, Paul Gawos may daras kilang sinitiya. Kaksin God ki mo ulos. Dahil siya banawi, music kibensi, siya bana-akpasi, worship lang sa God. Wala kinakalim niya, ako na peluman, ako lang kalain na gawa, kaya ako na gawa. It's been cut chayta, mausik yakwan, God din ako na tayo, yung lain sikya mo. Kahit siya nakakala mo lang siya. Praise God. Music siya po yung taon na.